Waqt Open Day li ttellgħet fil-Malta Drag Racing b'risq Puttinu Kers fit-Trakka Ta Ħal Far, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien mal-Ministru għall-Isport Clifton Grima żar l-investiment ta' madwar 20 miljun euro li qed isir f'dawn il-faċilitajiet li se jkunu state of the art u fost l-aqwa fid-dinja u li xi darba kienu biss ħolma. Tkellimna ma' dawk preżenti li qalulna x'se jkun ifisser għalihom id-delettanti dan l-investiment mill-Gvern. Hekk kif ix-xogħol għaddej ġmielu b'mod effiċjenti u maġġel. Dan state of the art ħajkun l-aqwa fl-Ewropa, ix-xogħol, żgur jidher. Fl-Ewropa ma naħsibx il-kalibru tiegħu. Fimni, proġett li huwa qed jirnexxi u fil-verità dejjem ittamajna, issa fil-verità qed jirnexxi dal-Gvern. Rivaw l-isport tagħna l-Malta u hija xi sabiħ anke nġibu nies barranin hawnhekk hawn Malta wkoll. Bħala proġett jidher li proġett qawwi sabiħ. Proġett li ħajkun state of the art u top of the world. Qed nistennew aħna biex jasal iż-żmien li nsuqu. Ma tista' tmaqdar xejn, vera qed nistennew naqra imma ġej kollox over the top. Ikun għal-qalbi biex ħedimt ħafna parti minn ħajti. Proġett ta' investiment kbiru u ma jistax ikun aħjar naħseb jiena u state of the art. Dan l-investiment mhux biss se jinkoraġġixxi t-talent tad-dilettanti żgħar li diġà qed jiksbu riżultati impressjonanti barra minn xtutna, iżda wkoll jattiraw turiżmu sportiv minn barra minn xtutna biex jiġu ċertifikati mill-Federazzjoni Internazzjonali Awtomobilistika, l-FIA. Dwar dan spjegalna aktar Keith Bartlett li huwa espert internazzjonali f'dan ir-rigward. It's a very exciting project. It's going to be a very top-class drag racing facility. What will it do for Malta? Drag racing is a recognised motorsport the world over. It's probably going to put Malta on the map of the world drag racing, and we're bringing an FIA Championship and FIM Championship here. That will just support that even more.